ko su ka wa chat ele si lo ko inga o e mama la ya inga mo kula fongo musika ko anga be ele whaatanga ina lo tu ina tō tupe whaato sinai, lo pālota whaalua e whaongai le suapo seisi, lo tau whaamatau se tangata pālota, po le whaato sina fo i tangata e leanga ba ina i pālota. O whainga whaala tua ma whainga whaasoli tu la fono, e whale puipui ei oe pe a mōlia. so se sia ka dia whako singa whaala ku e mo dia kula fongo O le whaamalia ina o tū maanga i whanua wha Samoa, e le o se alofanga pe a whai o le whaanam nauta inga ma le hanganga o le tu inato se tupe, mea aipa o se mea inu, ina ia whaato sina le tangata pālota, ina ia pālota mo se sūtau wā. wani to ina Kele paloka lo sui kele koe fesu. O whainga whaalatu o se soni ngā tūla whono, ma e ono mōria i le sūtau wā ma le tangata pālota. Alo whailo atu nuu, manatu ilo numanai, whaataa ua lau pālota. Fatalo fatu le mai moanga so tanto tunu le nei tula fiafi o tanto toi fei loai ele so ongo le tanto por kalamile nei fainga palota Samoa lo olu lima e lona vai fitu ya fa fido e tu foi ya e so tanto tunu ya olo mau mai so se o nanga TV tasi ya o Samoa Capital Radio o le NUS TV IT live e fa pe foi man le TV iva o le nei lava por kalamile sa tu fa sia ya le WT Media fai paanga ma le official commission fai ngā pālota ia ua mawhai ona awina atu ona o leanga le lei ma le lango mai ale hai komisina Peritania i Samoa. Le whai ua mafuta tuai ia ma le whionga ia to le pai rula sua wa aile nei ia fiafi ia a o lumana i eli tanto fai ngā pālota ia o le aso sale nei o la e tali mai le atunu o tanto porkalami. Wa nisi o vai ngai to e longo po ia ia le pa ia ma le mamalo so tanto tunu a o lumana i eli tātou whainga whiriwhiringa whātalo whātu tō le paile nei a whiawhi mālo soi fō manuia. Ia, soi fō manuia se unga fō i le nei vaenga o le whiawhi. Ia, e whātalo whātu fō i le malo so tātou atunu ia mai se o lo whapea o na vaenga e unga le atunu ia whapea fō i mātunu i whaforo whapea na maua mai i le tātou porkalame mālo lava le soi fua. Ia, o le ase tala mai le tō wheloa inga tō le pai ma le whiunga komisina pe o na i le nei fō i vai aso. Ia, marau whawhitai, ia o le whelo inga māsani lea a o le i o atu le whai ngā pālota. Ia le fuina whelo i me la utu stala. Ma toi whamanatu mai ai, ia nisi o tāpenanga a o lata mai le vai aso le whai ngā pālota. A mai se le pālota le mua, ia ma le pālota au i le vai aso fo le salulu ma le asfarele. Ia mai mua mai i le nisi fo i o saunoanga, sa saunoa ia i le whionga komisina o whai ngā pālota. Pela bang sila fias e serau iwa kasi suika wasa whaulu ala ko fia befa mi suika warak whainga pāloka. Inga uka pungi kei me whaulu ai serau iwa kasi. Umangei kako whamisungonga ia le sa whaingei ia ua ele whi whamisungonga koe whau i kore si sui e kasi. Ile vang whau whai al fast ia len koe ro serau iwa sfulu. Kuinga mai unga whamsingonga lenga whaila sfaleile. Le ua whaleo ngai suikau vai lua o whaleaka. Ngumela lua, e leu po umerkako ngumela selau valu. Selau vasu valu. Whakase la mo le se whai ngā pāloka ale kumaro whaleaka le lua. O ngā kasi sui kau vale iai kei mingei. Ia. Le ala ngunga le se paloka le upa urka ku ngumela se lau balu fiku o le ngumela nga o fai pule o la fa pengang fa kingo ka ko fai nga fifiringa i ku malo e lima sefulu si foi lima kasi ku malo paloka le tunu u los ful sava i kol kasi nei ya le la o le se paloka faliaka ya lo ngwinga ko kol ful la ku malo e fai la ku paloka nei ya me los ful me sava o le aso tona i lava le uma vai lenga i le karfa le fiafi lenga pungi ai le whauruinga karasanga.
ai la ko fo ia kan sanga mo palo ko mua mo si fia ka ko lo to mamalu e silia la ki ke lima fe la ko nga kal sanga pe ka yang nga le afe mo kupu la ko le nga kalia e le official komisinga o ngole si va nga ako e le nga va e tu sai ma le tu la fono nga fa la wa I think o mang fa lo aku ya ila tu na me nga ia fa ki ngola ko fa nga paloka o le paloka nga pre-polling i ka ko paloka mua e kasi ale fale paloka e kongo i kumalo uma e lima sfulu na kasi ale fale paloka e anga i uma ila ko fo yo ngai kumalo ila ka ko apuf le nge i le gym kasi male lua le fa nganga la nganga mo la tu hu ngo fu le paloka sa vai ale ngo fu ngai i le pre-polling e le si mai sa vai e ngo fu sa vai ya paloka mai ngai so e le sanga kan ka sa mai e wole fa sa special booth sa vai mo pre-polling po fe la valari ku ma lo la ke yai e el fa paloka ngang fa ilo aku e la fio anga ma le ngo fuanga lo fa ki ngole paloka mo mo la solulu asu fu ngai le ngai va so ako lo fa ki ngoia o nga aka ko pre-polling officials polling officials man ko fo ya fe fixa lau ya polling officials ya ya fia me la tu se va go mala o nga aka ko ka fai palo ko se vai le o nga kele le afe mo kupu lima se lau le fai ni le nga maka me le sung fu ma o nga le ko fa ki ngol fa nga masini fa nga fa ki ngol nga wenga ya male fa ki ngol nga wenga inga ia malama le fa nga wenga fa ki ngol nga wenga o vas fo uma vai sa fa filo inga ma fa lo kusio sui kalva ile sko ngai e o uma fo ile nga fo ya o nga sa fa tino mo la ko fo ia fa lo kusi po la va nga va ia paroka scrutineers o le asosangi asulu fulfa mo silfia ka sulu le uli ia wa ka e fa nga kai ia fa ko singa fo ia sui kalva ma bang fa upu fai ia e fo nga ngo ka ina le ofisa ia o kul kai minga ia wa besu mala ko lo papa fa ala wilo o ku ilalo ia wale fo imangi pepa o fa pi fa lo ia ka vale ia me uma ia e fa la vai kai minga ka pingpenga ka ku mo ka fa nga palo ko lo nga wale ia si fa ko singa ko fa ia pe ke alo sulu le sa so o la kai mi fa ki ka ko pre-polling ia ma ka ko palo ka tele las falele o le aso nga fua le sa ngai nga ile ofisa sa vai e fa ku le operating center mo sa vai i o ile ngo fuang fa le Don Bosco le holo Don Bosco ila so fua bo operate mai le center nga mo sa vai wa umala ia manga o nga suikava ia pu scrutineers fo lai sa vai nga i umal operating center fe city ai fa penga fo operating center le ngi le pe nga i to ile tele fo suikava ia ma fa lo kusi fo i manga o nga ese ia mang me fi silim fi mal mai ku sa matula fono o se vai ngole sau noanga le fionga komisine tu sai fo le lanto felo inga ia mal le utu stale pe ona yele na vai aso to le pai lima fe lanto le sa tarsanga wa ukio fo po wa over fo male off ya o le ase tulanga sai lima fe la to ya sa tarsanga lo no winga fa o la to mai e afia ya fianga tu mau so fu o la to yo tanga to pension de o la to yo tanga ta fainga wenga yo wa pe o va ngana le sa au nga yel fa silanga mo la to e ma fa yo na nga va al ta to wa palo ta mo fa mala matango fia to e fai ngofie e le mana o tu le ki umi ya le la fa pe ona ia i le fai nga palo tawa o le sferaile ko fa mala manga vave ala na mo pu ya o le mana to la fa sina malolonga tanto por klame ya ona to foi mai le se tase o vai ngatawa
Ele te foi mo le tanto por kalamele nei afia se tasi leo vai nga tawe alo foi ona toi fa manatu mo le sila fia so tatu tunu mai se lava ya ilanto o le ta pena le tanto palota mo ilan solulu o fale palota ia mo tatu tu malo tasi o leo le ama tolo lo ina atu ya le nei foi afia le tu malo vai mo tasi o le katoliko le tongo o le tu malo vai mo lua o le fakasa mo taa o le tu malo vai mo tolu metro tisa tanu nga manono o le tumalo vai monga fa o le STA lalo vaia fale anta tasi o le FKSA na fua fale anta tolu o le FKSA vai teleuta fale anta fa FKSA toa mua sanga nga tasi katoliko fale ula sanga nga lua FKSA fenga sanga nga tolu FKSA le awaa sanga nga fa o le FKSA lo tsoa. I tūmaloa ana lofi mua whalea siu katoliko, a ana lofi lua fasito o uta katoliko, a ana lofi tolu leulu moenga e whakasa, a ana lofi wha fasito o tai e whakasa, a inga i le tai lalo vi me totisi, fale la tai masamatau pata e whakasa, le whanga ma fale se la nganga ifo le vau uta e whakasa, sa fata mua sa anapo uta e whakasa, sa fata lua vai e whakasa, si umu sa sae Pentekoso tuto tasi. O le tumalo fale a lili tasi va vai e whakasa, fale a lili lua, sa lani me totisi, loto fanga e whakasa, le pa e whakasa, a le pata i tupa i lunga, vai loa me totisi, a le pata i tupa i lalo, sa le au mua e whakasa, va a fono ti tai le fanga e whakasa ano a maatasi fale wha katoliko ma le tumalo ano a maalua o sale lesi metutisi. Mo le motele i salafai po sa vai whaasale le anga mua sa pulu metutisi ma le Jim 1 i tuanai mato. Whaasale le anga lua iwa e whakasa Jim 1 tuanai mato. Whaasale le anga tolu sa papali e whakasa Jim 1 tuanai mato. Whaasale le anga wha sa ai e whakasa Jim 1 tuanai mato. Whaasale le anga lima o asanga e whakasa Jim 1 tuanai mato. Nganga e maunga mua sa malai ulu e whakasa Jim 1 tuanai mato. Nganga e maunga lua whanga malo e whakasa Jim 1 tuanai mato. Nganga i fo maunga mua sa fotu katoliko Jim 1 tuanai mato. Nganga i fo maunga lua le whangoali i katoliko Jim 1 tuanai mato. Nganga i fo maunga tolu le tui e whakasa Jim 1 tuanai mato. I tu malo vai singano tasi a wala e whakasa mo le Jim 2 tuanai mato. O le tu malo vai singano lua sa taua e whakasa mo le Jim lua i tuanai mato. Whane a lupo uta katoliko mo le Jim 2 i tuanai mato. Ala taua se sifo ne ia fuuta metotisi ma matangi le lei ma le Jim 2 i tuanai mato. Sa lenga tasi sa matai tai e whakasa mo le Jim 2 i tuanai mato. Sa lenga lua sa ngone metotisi mo le Jim 2 i tuanai mato. Palauli tasi sa lai lua e whakasa mo le Jim 2 i tuanai mato. Palauli lua ngā uta vai e whakasa mo le Jim 2 i tuanai mato. Sa tupai tea o vai ngā metotisi mo le Jim 2 i tuanai mato. Ma le tumalo palauli tolu vai to muli e whakasa ma le Jim 2 i tuanai mato. O tātou whanle pālota o male nai pe o na mātou lau wina le nei a fiafi ia na o le tātou moto lava i sala whai. Ia o lea ia tātou potu pālota i nei tuanai mato i lato fo ia o le i nei. Ia e pālota mo le motele i sala whai. Ia tau le malangala i sala whai. Ia e mwhai lava ia o na whai i tuanai mato lau pālota na o oi lea sa e ave ia lau reisi tala. Ia awala fo ia le tātou pālota mua tō le pai. Ia wa tūlanga nā lo ia lima afen talo sanga e na o le tō afe la tō watalia. Ia, ia mana tō fo ia le tātou taimi, ia o le tāo le iwa le tai au, i le tāo le whā i le awhiafi. Ia o le mai moanga fo ia la tunu. E tusa ape le inisi a ngā ia tu, ia e whai ala tō pālota i tū malo, po whale pālota pe o na tātā ua. E iai lava le au whai ngā duenga, ia tātou whale pālota le se ilona ngā lava ia e mānawa i le taimi pe o na tuina mai o le tāo le whai le awhiafi. Ia ai tāua tele,
ya mo ila to le sa tau sanga mo le palo ta mo mo ya fa nga lo le avano ya awaya le tatou palo ta mo mo ya ila solulu le afaila sina tatou malo no se ko le sila ya ona toi fa awele tatou por kalame fa mai an tatou tu malo ma tatou sui to va fa audio le pena ye mo tele sala fai o tatou tu malo nei malanto sui to va fa yoli fa mai ai le tatou sui to vai pe ona tolo lau tatou por kalame mai le tu malo vai singa na tasi ya se pa ia le tatou tu malo palo li tolu tole pai Rau whaafitai vai singa no mua ami tuanai ma lolo tau tofi Roma o le fast masoe wa ai ma te mini se yuli tau lafo independent ma niuava eti la ma lolo le SUP. O le tumalo vaisinga no lua, alo popo si a fausa matafeo HRPP, moto pua a Seve Henry Afereti Papali Independent, su ale sa whaavai loli Timoteo le fast, tanga loa le lua tupou afa le fast, ma valasi lua pito whanua ta fito sele sele SUP. Fale a lupo a e au tima lea vai se ta HRPP, se ufata e te wati sulutolu o le fast, tui maseve, poto, fendi, se montafa fiu o le fast. I tu malo ala tau isi sifo, ali imale manu moti alofa tu au HRPP, matai tu ave la faitele valo anga ta atiti yon o le fast. Sa lenga mua, fale sii, aisa au tanga vaya independent, selu, le toa reupena selu HRPP, telefono David Hunt au le fast. O le tumalo sa lenga lua, le lua sa ngato ka rene o le fast, mai e whamui nā wan lesi fa le fast si o le HRPP, ma olo fonoti fiti a fova ai o le SUP. Palauli mua, fuli pisa mulipola HRPP, le alofi le ulua ia lii, lo lopo a ngā lii ngafo independent, mulipola ana rosa ale molio o fast, tupai a vala fa savainaya independent. O le tumalo palauli lua fa o la tane fiu tuala i o na pao le independent, fa asua i au nai foua sa lu asiata sele tanielu HRPP, fiu fa o la tane poni fa sio vasa independent, leota laki la mustele sio le fast, tia fale upolu te vita independent, matusiata fia fiu hei Dempsey kalapu o le SUP. Sa tupaitea, asiata tua sivi setu fast, asiata tavui tafu salevao fast, lautafi fio se lafi Purcell HRPP. I tumalo palauli tolu aiolu potea misa Tony aiolu po le fast, le tuala Penher talavou matala vea HRPP, malanga aia ti aitu autofunga o le SUP. Ia o tatou tumalo na o le sa tutoi mai ia ili tolo lo wina fo i o sui tau va fa o lioli o tatou tumalo uma o mautino ia o le a tau va le tatou whainga balo tai le vai aso fauto le pai. Ia o le mea fo ile wa ia ile tūlanga le nei, ia ua latalata mai ia lea sura whainga palot. Ia ua ese fo ila ngona. Ia, mana tole a tātou wa ngai, whaisina a tātou malolonga pupu, a wane e misia ni tu ual tātou por kalame fo i mai, ono tō mai moa lea, ia ile so upu o le Official Commission whainga palota. Ele tatalima le tātou por kalame le neia fefe o le ua mawhata se fo ima le so upo le tātou Official Commission whainga palota le whionga se mutafa malolo lima vai pule
ia i tūlanga fo e pe o nei ia le tātou Port Kalame Masani ia o whainga palota Samoa lua o lua lima whaatalo whatu se mon tawhale nei vai ngole fiafi malo so fo manuia malo fo ile so fo manuia se o mai vasa ia male tātou Port Kalame whaau me se pa anga o se lava whale televise ia mala tolo mai moina tātou Port Kalame fia o folo whaatu nei vai nga o le fiafi mare whaafonga ia male mai mo mai ia whaftai le fo mo le vanoa e tau tala ini si o tapenanga ia o iai ia le official commission whainga palota ia o tātou iai le o tātou savani ia ia so whainga palota ia moni lava o le asolulu tātou palota mua ia manatu fo le vanoa muli le nei mo tātou ia e whamanino e fo mo whamalama ni so vaenga ia wala fo ia le ila tau o le sa tau sanga mo le tātou palota mua le o tāpena ia molo lanto whainga palota ia o na si le fia le iai sa o le lei lava lei o le tātou palota mua o le asolulu ia le fua mai alava o na tapena i le ofisa ia le lola mo lātou ia palota mua po i lātou le sa tau sanga mai ia ia fiai ia o poru nei o pia fo ia le motele i salafai ia mai se o tātou whare palota whaapitoa le o whaatino e whaatino ia le palota mua i lātou fo i lea e palota i tō malo palota ai palota i sawa i le i whare palota whaapitoa le te pena nei o poru nei ia i le team 1 ma le team 2 ia a olo whaanga solo lava ia le whaamoe ta i tasi lava whare palota i tō malo uma lava e limas furu i tō malo ia la whaatino i whainga whiriwhiringa o nei tasi le i tō malo le ole se lātou palota tele se lātou whainga palota iai e peia foi ona iai ia o le tāua lava ia o le silofia o le tutusa lava ia le whaatinonga o le anga ia te whaatino le palota mua ma le whaatinonga o le palota i le palota tele ia po le palota awao le whaaleong o le taungarana le ilalo le tula fono o le palota awao le wai tonu o le whare palota ia tangata nei le wai ai malo le malo mo iai whailau tusi a sui tau wā ma le au whainga luenga loa lea e whaatinoina ia le palota i LPC o ia lea i whaingai ma le soeinga o le lola ia o le IT ngā fo ile le lesu ea ia le tangata i lunga o tablets fo ile pei ona iai ia o le AEO o ia lea e va ia le whare palota la taulanga le wai tonu le whare palota ia ona whai mailo le tangata le teita ia pe vai whare palota le AEO ia tala tatu whare palota malo whai loa mai ia ua tala loa ia tatu palota ngai atu loi tonu ngaluenga fo ila le sui le va ia whare palota ona ia le sau e tala le pusa palota o le ia ngai atu ia le mamalo le tonu e whaatino le palota e nati tala mo le pusa ona faali le faali fai lau tusi sui tau va mai kau ampe ko lima ko ongo sui kau va le ko umai ia sui nga o sui tau va e tilo e lo ia ni pepa palota i tonu po ala va nisi empty le pusa ia le futa to fa le pusa ia fa le wa ia le temili nei ia e lo atu lava le ni pepa o tonu ia e alu lava ia la masani le na tala le pusa faali mai ia i komiti ia fai lau tusi sui tau va ia ona ioia te foi lau tusi sa o lei wa tau ona whaanga solo nga luenga ia ona whaanga solo lei tonu whaatino ia le nga luenga masani lawa pia ona iai le watu ai su e mua le suafa mau e lungo o le lola ia po lungo foi wa lei tatu le sota inga le whai nei ia lungo le tablet le mau e le lola su e lola ata le le ia vase ina ia tau le numero lola ia wala au ia su e tangata le ia le numero lola ia vase ia vadi mo le tingidima tau au ma palota failo ia sui tau va uma anga i tangata filana filfiling ia pe o le faanga solonga le na e fa solo ai ia le palota mua fa pe fo ia le palota tele pe ona iai anga ia tu ia le o le tabama le tina matopo se ia afianga tu mau le soifua le to inga tangata fo ile tau o le si e na te fisosoani le whaingo le palota ile alu la oi a pe le uka ko wa ia u mana ona ia afianga tu mau o le soifua o le uka e le mawhainga o e whai le palota e alu le tangata le ia afianga tu mau le soifua po le tabama le tina matua mali tangata le va ia le palota le o wala wana e mori mawina ia le whaingo le palota le ale tangata ai whai lava
e le tangata lea ia lana palota ia Wa ia vaenga e fai ai lau palota ia wale sa masangia ka ko la ku kong. E ini se vaenga wa suia nel tanto ofisa. o le taimi lava le nei ia o le tūlanga lava ia o lo whaangai na le tūlafono o le whaasao o le tika e se mai e kisi le sai ai i whaasolongo i tausanga o mawai ia ai e pe e le mawhai lawana ave se ma fau fau tūlo o tātou tangata le e kisi le pe ai le pe akalangoa lava e kalangoa lava le e kisi e le kai akalangoa i se whaasao o vaenga ia lea ia o ngā e tau whaafonga le atunu uma e tapena atu e whailau feeling e talia le whaasao i tu tonu o le pusa. Mai taua whaapea e toa tolu ia sui tau wao le i tu malo. Lewa tu o lata wata e tofu ala tu ma le pusa. Whaasolo e whaasolonga leo o le A, E, I, O, U, A, E o la vai le vi. Ia whaapea lau sui tau vai amata le alo na ingoa, mua i lunga, so o tu awa so pena. Tu tonu o le pusa. Le ieisu wafa iei mata. Ia ma pusa lo e whai le whaasao. Ia ai o mei u whaonga le temene nei. E tau lia le whaasao. A latu mai foi le pepe palota ele o whaasao a lai whai le ekis. Ile tangata la wala eita sia tangata lai whai le ekis. Taulia. E taulia foi le tongi. Tongi foi le ngā le tika, le tongi a foi le pise whai loka piriota. A lai taulia ia vaenga ia e tolu. E tau foi le palota o le palota o ngā. I tu tonu o le pusa rea, wai e le pusa matama i pusa ia whai le lau whaasao. Ia o vaenga na le ua tiro ia le ofisa. I le temile nei male feita wido le palota e aunga. Ia o vaenga na e pia ona iai. Lai lau malamalama i whailau tu se sui tau wale sa wha malamalama iai. Lai fu malamalama i lau whai palota wai. I le temi muni ne feita wai le pe palota ia whaali fo ilele a. Ia o lawa ilo o le palota e aunga. A le palota le o le whaunga ina pia o le tūlanga na. Maro whaftai ia langa o le ua tele la foi nisi o le tātou o tunu ua te pisa. E taulia male tongi fafo le pusa. E whea na o e leo sau nuanga na vai. Tongi fafo le pusa. Oi fa seke lo fa me tongi fafo le pusa. Ia po ora la po e pelo e kis. E fafo le pusa wale la fai ko. Sa le le ia o le tūlanga la le na e ilo le leila ilo le tangata le vai le fa palota. Ma fai lau tusi a sui tau va. Ona va pe fai fafo. Ia fai pele tolu de whati te inga. Pele o kala kukusi wa fui i. Ka ngakare piko e lalo. Longo wingo las whaka kau o iei. O lai e ongo au ngā. Langa e whape o kusi i pe kusi po sesi. Le kusi kongo e au ka whare pusa. O le suafa, marengo, mare aka rea. Ia po whea lava. Au vaenga na. E ilo e malilienga whai whaatasi. E le whale tangate rewa i whare parota. Whai lau tusi a sui tau ma. Ia le tūlanga na e pia o na iei. Au tu tonu wai o le pusa rea e tala noa tu wai. Tau au na tau o le wang kako whai paroka. Ile kau ko e kupule ngā mea o le aluatu ia pe ke aluaku osi pe tiku kong ai vase a kong ma vase o ia pusa e tonu ia whale au ngā ina au le te talo. Mai mau parota mai mau tau tinga la le ai so leo e langona i upu whai le atunu. Pe a e whai na tūlanga fu ile leo le whale au ngā e tupu ai. Le whale au ngā ina o le palota. I le temi ma le aso o le palota. E saona e la e ina se ofu iai e se ingo se vai ka fai po luma po tua o le pito i tua le ofu po se ofu o la iai le ata o le tangata tau va ia e le ngata i la e ia ai o mea i o pūlou o wha amalu o e le wha pe wha sa ai sa di era tu ma se wha amalu o lai tusi ei i lugo wha amalu ia le ingo se vai ka wha fai ia po le ingo le stangata po le alawa singa sai fu le ka mo ipe se sloki le fu le sa fa nga na tanga te fe la na fa la wilo na pau tangata lo ia le ai ale suita wa o na fa la tusi o na fa la tusi la fu le na watu le lisi i o so fa umo fa la tusi sa fa tau to fo wa fa tau to fa la tusi ona ia ile ola tu paula yo tangata fu le alo ia ale suita wa ele ko in komiki fafu nga ko kongo fa le ia fa la tusi to o fa la tusi e koe o mai uma lava i tuana i matu. I le whaitanga alo ia. Le wingo le tala. E le koe ingi komiki i fafu. Ale sui tau wā. Pau wā i o sui wā i o sui tau wā. O ana whailau tusi le tonu o le whare pālota. O ana whailau tusi whoi nai o le temi whaitanga alo ia e peia ona iai. E ala na whaasala na tūlangi komiti fafu. Nanga whailau o umar temi whaalau iloa. E sawe so soa ni tangata nei whai whaalau iloa ale sui tau wā. Ae lang o lo ngofo i fafu.
e ke ngofo me ko fa la ver ka ka la ana feeling feeling ai vai ko kumo ke wa mika ko o le nga o la ke o piki foi la ko avale avi o le vale sa mai I e ke ko ngofo me ko ma ko foi le ko usuir ka ka le ko nga pa lo ka mai ma le mere le mere na le nga sa ko pau ka lo I sui tau va o na foi la tus i ko yin ko miki fa fo mai ke mi a ko pa lo ka ia o la wele umot parot. Ia mana tole avano muli lea se mun trafa ia ele ofisa fo ia ngata fo lea ia o le afengar komsina ia ta pena ia le tatu tunu mola na fainga fit feeling. Mai le komisina lango ma le officer komisio fainga palo to le matu te talo mai. Mana tua le officer komisio fainga palo te talo sangari ni va yaso. Awalo fai le ngalu ngolo fa tino nei. Ina ia maua se tātou whainga mālo, maua ni ta i o le tātou atunu. Ta ia sa mo risi lima tausanga, ia pat whaaloa. Ok, whaftai se mun trafa mo le avanoa le ne whewanga o le whiawhi o wana fo ia le tātou porkalame pe o na masania i o le wheua e saunoa whai ma sui fo i o le whonga ia o le whionga komsina wha pe fo i ia le official commission whainga pālota mo le tātou whainga pālota le vai aso asa. Ia ole whatala noanga na mai le so upu o le official komisio whainga pālota ia